hayi ngihlulekile kwana ngifuna ukuqamba mama ngihlulekile ukukhetha phakathi kwezinsizwa ezimbili ufakazi wena lapha ekhaya wena uzoba yijaji ke sihlangane ku-comment section ukuthi ke o1 bamba u2 bathi bukele Perfect TV emakhaya nje sithi salute sibuyile ke namhlanje wabe nginithembisile ukuthi ke sizoniphathela i-top 10 Maskandi Best Album 2022 nangampela njengoba wazi ukuthi amaciko ethu kulo nyaka asebenza ngokukhulu ikhandla sibonile futhi ukuthi inkunzi sematholeni abaculi abasanda kufika eyoqhawela ngababhasoka impela kanyengo leyasebenza lezicwana fethu kodwa namhlanje bafethu ngiphethe abawu10 ama-album abo avelele TikTok abevalele YouTube abevalele emotweni emateksini yonke indawo wona ama-album adlale kakhulu bakhona abafethu abangakwazanga ukwenza i-top 10 hayi ngoba babhedile ingoba kushoda ispace bafethu ngoba ngisho ukuthi kithi mabhengu lo mnyaka lo unyaka wethu ama-album insizwa isebenza ngokukhulu kwekhala kukhona-ke bafethu engibashiye ngaphandle ngokuthi nami ngishoda ngendawo kuba beyikhona ngisazobabhatanisa ngibafake ngingabaloba oSigabiso ngibala uMashelela uMketuli ephika kaluve omzukulu abafethu abasebenzile ama-album amnandi atrenda ngapha nangapha but isport sabo bengenaso bafethu angibazondi anginanqa nabo ngakhohlwa njalo ukuthi igama nguShepadi ngidabuka phansi bahlabisa empembeni wathambele nyoka ehlabeni lizondala bathi kwantombi hayi asikeni lapho shiya kanjalo angihambi-ke ngedwa namhlanje njengoba bafethu ngangikhiphile ipost ngathi ngicela umuntu ozosebenza kwi-Perfect TV ngemuva namhlanje angiphethe ibhova lami kodwa ngiphethe ingane esencane eshisa bhek ngalo production bathi unoksi unoxolo kamhlongo phansi emsini Perfect TV yakhula ngamandleni bafethu asekuyo kwi-top 10 bafethu yanamhlanje angizondi umuntu labe ngibabekile ngibabekwa abangani bami ngokuthi mhlawumbe unumber 10 ngiyamzonda umsebenzi wakhe ngibona ukuthi indlela ihambe ngayo ayikhale-ke bafethu kusazoshisa kakhulu kodwa before iqale othi ngehlisa kancane oyesazokhala bafethu unumber 10 ngiphethe ilegend bathi udubula sodubulana phansi enkandla bathi luphi bacinga ngapha nangapha hleli unumber 10 usebenzile bafethu uDSD ukhipha i-album yakhe uDr Khangelane ethi long service eshisa kakhulu mongazange uyilalele bafethu uDSD lapho ungikhumbuze esacula kumagcokana waphinda wangikhumbuza le-album ethi iphupho ngendlela becula ngayo la uDSD ungikhombisile ukuthi thina singabathandi bomculo uyasixhaphaza yazini ukuthi uyasixhaphaza uDSD bese kuphela isikhathi engagcwele kanje kodwa le-album yakhe ethi long service njomani lapho khona usebenzile umuntu omdala ulele number 10 yonke into ihlangane kahle ama-feature akhe yonke into nje kuleya album top notch ulele number 10 uDSD uqo number 9 ayi ikhwama-ke ibheke enquthu manje ngiyasuka ngibheka le kwanqulu bathi-ke ukufawakhuzwayo udlubheka i-tight album yakhe ekhiphe phakathi nonyaka namanje sihlula ama-album enqwaba usebenzile-ke udlubheka bathi ngehla ngenyuka ngesamiphi iyo lo album leshi sakhulu ikhotha bafethu udlubheka ula number 9 i-tight ikhiphe phakathi nonyaka kodwa namanje leya ngoma le moyizwe la album yonke into udlubheka siyamazi unezulu bafethu isiginqe eshayela kodwa nesambi kuhlangane yonke into bafethu udlubheka uyena lo number 8 number 9 so ayi ashintsha-ke manje izwe sibheke ngapha amahlathi amnyama enkandla bathi umfokanalo limithi la number 8 limithi ukhipha i-album yakhe eshisa kakhulu phakathi nonyaka i-album yakhe ibizwa nge-mathematics ulimithi-ke siyazi bafethu ufike wakhipha i-album yakhe yokuqala ngonyaka ophelile abantu bathi ubani lofana omncane ocula kanjeni siyabazi abafana abancane banakho ukufika eshaya ihithi eshone phansi ulimithi bese kunaleyo kusapha ukuthi ngabe uzobuya naleyo pace ngabe uzobuya nalelo zinga leyo hhayi ulimithi uma ngazi abantu abaningi kwi-mathematics bavele wabuya bathi kudala bekusho bethi uyi-player namhlanje ubhekane noRonaldo bheka namhlanje le number 8 umfokanala phansi enkandla
sebenza kakhulu-ke bafethu le nsizwa lena yonke into ihlangene sibonile nako-TikTok evale yonke into umfana kudlalwa yena ngapha nangapha 7 ingoma masemares ingoma igcwele ngapha nangapha emjondolo lo muntu ohlala naye emjondolo kakuthandi we lelo number 7 bathi-ke usikweletu lesi uyinjinjini wena uyini wena shola ngawo lo mabhelanyawo phansi ehadini amlando mfoka sikweletu ngabuya naye la bafethu umfana unekusasa eliqhakazile futhi ukulanda wakho ukhuzana ukhombisa khona ukuthi uyasebenza and ukhuzane-ke uma uwazi amaciko abe ngaphansi kwakhe uzobona ukuthi sifana oduma kahle omzukulu uyabona abaculi bangaphansi kwakhe omkhulekele uyabona ukuthi ukhuzana ngeni nombani kuleya khampani azi ukuthi usikweletu isebenzileke bafethu ile nsizwa noma kuthiwa izinto enjani kodwa kusekhaya lami lapho number 7-ke lo usikweletu number 6 inkandla ngathi iphethe le list ngathi iphethe list bafethu number 6 mfoka Mpungose ukhubu uGawuzi bathi indiya leli umkhulekele uthi mina ngeke ngisole muntu mina ngehlula bana iphethe bemba sabe sokhumba iye kanjalo ngikwazi ukucula phela kodwa umkhulekele number 6 bafethu umkhulekele ukhipha i-album yakhe phakathi nonyaka isihloko sithi ngeke ngisole muntu umkhulekele abaningi bamazi ngale album but abanye ade bamazi but futhi naye lapha khona uyosho ukuthi iyona album le emthathe yamfaka ebalazweni abanye bebengamazi kodwa le bamazi ngani esikisi ngokuthi le album ibinamandla kakhulu sibonga ukhuzana Mpungose sibonga lonke ithimba kakhuzana asebenze nayo umkhulekele album yakhe ibe namandla kakhulu bafethu number 5 esingena kwi-top 5 kuyashuka manje top 5 yalo nyaka wethu sesizwile number 10 ka-5 uthi obala esingena number 5 bafethu bathi crush entombi usho njalo uthi uyi-crush entombi zethu ngiyasuka la kwahlabisa la ngisuka khona ubheke emsinga wathi siciko mfoka Dlamini inkosi yamagcokana into zasebegezile kulelo number 5 bongazange uyize album kaSiciko usele awazi uMaskandi sala kanjalo wena kulelo number 5 mfoka Dlamini uSiciko usebenze kakhulu-ke bafethu ngeke analyze album yakhe la ngaphambilini vele uSiciko siyamazi ucula ngothando isikhathi esiningi kodwa nezinye ubethe uyithinta kancane kancane wayithinta uSiciko ukhipha i-album yakhe ngaphansi konyaka uyikhiphe manje futhi uSiciko akayisabi ukungena ey'nkunzini nje eseyiduna kanje vele nawo sey'nkunzi vele wakhipha i-album yakhe eshitha kakhulu iy'khotha isihloko se-album ukuthi Homa Lo hhayi ngicathi sizwile kunengoma lapha ethi vele siye ukuhlukana vele akuhlukaneki sihlukanelana iyona ezinye zengoma eshisa kakhulu Homa Lo nezinye zengoma siyazi unemali ususichomela ngemali yakho paka bhuti ezinye zengoma ekhona kwi-album eshisa kakhulu uSiciko bafethu mfoka Dlamini ishaya ushuni wakhe uhamba ama-features akhona laphana feature uShunjobo wangena kamnandi wingoma nabanye abakhona kwi-album usikhombisile lokho ukuthi-ke uSiciko hayi waseyena umuntu omncane sibonile ingoma i-album after album ukhombisa ukukhula njalo number 4 wathi angisuka wahlabisa futhi mawubuka nje ngibheka ngaphi manje Mahlatha Mnyama enkandla kwami bathi umgqa khuzana indlamulenze ensizweni indlamulenze nasentombini ngiyilandeleke indlamulenze ithi awubambije mfana wami awubambi ngezengezi ilelo number 4 indlamulenze bafethu uyikhiphile album ukuthi ihlala wayo number 4 ifazelo iTunes ifazelo YouTube ifazelo Spotify ingoma sijaja lapho ifashelwa ubani uTikTok uyisangoma nesisha sethu la emabhici ukhuzane bafethu-ke akadingi ukuchazwa kangako siyamazi vele ukwenza into emhlalise number 4 ukhuzane umsebenzi wakhe wobusha ngihlezi ngikhala nge-marketing Maskandi ukhuzane yazi marketing ingoma yakhe i-be all over idayisiwe ezinye ingoma edayise kakhulu namanje uma ungaya ku-iTunes uzoyifica yasendlovini phezulu ihleli khuba fethu Gawuzi umsebenzi muhle si-Perfect TV
Siyavuma. Top 3. Hayi laqala kashuka bafethu wathi ngehlisi. 3. Awubuka ngishiya abangaka. Ngishiya abangaka. Top 3. Number 3 bafethu. Angichemile. Hayi ukuthi angakithi empembeni emadonjeni. Bagumede. Usminoff. Keep album yakhe ethi Baby mama bayathoka labantu. Iphakade labuwe. Oma yase-Absa ikhona zonke kule ngoma ethi Baby Bigger. Usminoff bafethu siyamazile sebenza nomjikijelo. Aqhubeke komalabathela konke lapho. Kodwa insizwa ikhombise ukuthi mayifike endimeni yangayisabi inselelo. Yakhombisa ukuthi izengane. Sibonile umsebenzi wayo beyikhulumela bengenela abantu. Ukhaya number 3 bafethu engicheme nayo yangakithi empembeni isigodi emadonjeni. Ukhaya phezukwabo ukhaya nawe uzama ungaphinde uphinde futhi mfethu muhle umsebenzi wakho ngiyancoma fawagumede ngathi ungaqhubeka njalo izinga linyuke ingafani nalabo abaculi abavele bethi ushone phansi. Ngiyafisa-ke mina ukuthi bonke abaculi abasafika sababalile kwi-list mawukhona nawe i-top 10 nangonyawozayo siyafisa ukubabona futhi. Siyafisa nangonyawozayo ukuba nenkinga kanje ukwenza i-top 10 yethu ama-best album amaskanda 2022. 2023 sikuba nenkinga efanayo ukuthi sishiye inqwaba. Hayi senzwile. Number 2 ngisho ngezilala indasibiya-ke manje ekhozini ngalezi ayikhathi. Number 2 wathi ngiyasuka nge-150 ngemnambithi ngewafela ubala wathi umfo amabizela manithi aseyamadodeni wona yathanda yini umfo amabizelo menzi. Hayi bafethu bangamvuma umenzi. Hayi khohlwa hambo lalo yazela umenzi bafethu into engihlezi ngikhala ngayo angazi abahleli banokumshakazela mfethu. Umenzi akufuneke le ngoma ekhiphayo engabe usekulela zini funa usekhule kakhulu kodwa-ke asazi kodwa ukhombisa mfethu ukusenza okukhulu kwikhanda. Umsebenzi wakhe muhle kakhulu mabizela sibonile i-album yakhe shise kakhulu uyikhiphile i-album ethi ngeke ungiphathe ngoba phatha bonke khona ney'ngoma lapho ethi uyimpimpi emsebenzini mningi kakhulu i-album elalelekayo yani album ehitha kakhulu bamabizela lapho khona mfethu. Mina-ke ngiyakwazi umsebenzi wakho ukhombisa unyaka nonyaka ukukhulu siyafisa kube njalo. Hey washuba ubani olaluwani ubani osele ngaphandle. Hayi ngihlulekile kwana ngifuna ukuqamba mama ngihlulekile ukukhetha phakathi kwezinsizwa ezimbili. Ufakazi wena lapha ekhaya wena uzoba yijaji-ke kuhlangane kwi-comment section ukuthi-ke one bamba u2 wathi igagla sophongolo umalume ugatsheni ukhuzane mfokandlovu uyena unumber 1 ethi ukhalweni akugodo lwami. Hayi kanjalo bathi igagla sophongolo ugatsheni uthi umalume-ke vele uqinisile umalume ayekho odlalela kuyo nini le ngoma ihleli kuma-iTunes okufakazi ukuthi ugatsheni umalume egemini. And abanye abantu engikhala ngabo esingabe sithi ebholeni abantu ababukela phansi ama-underrated kanti bashisa kakhulu. Yabona umenzi nogatsheni saba baba lapha hamba yozela hamba olala gatsheni kanti ubambene nobani number 1 emdletsheni ikhwama bathi umshovu wenkani baba nenkani indaba ephika igcoka melisho umthandeni kwamanqele ufikile umthandeni album yakhe i-blow job ishisa kakhulu bafethu uyikhiphile ngiyazi isihloko sinambethise kahle kodwa-ke ikhombisa ukukhulu kuba namandla. Umuntu akusedumile o-TikTok. Hayi manqele u1 udeserve. Hayi ukuthi ungakithi impela kodwa umsebenzi futhi ade ukhipha album ayi-analyze ngakugxeka lapho engigxeka khona. And uma nginika i-credit usebenzile i-album yakho mfethu yonke into ihlangene kahle, isitudio sebenze kuso uhlangene kahle
and into enga-advise ngayo qhubeka ubuyele emabhozeni mfethu bayawazi ushuni nakho thuthane ngathi kancane bayawazi ushuni sithi ubuyele khona ukhona umehluko esiwuzwile thina bafethu ngiyaqala top 10 ni-enjoyile uma ukuthi khona ungahambisani nabo ahlangane ne-comment section ungakhohlwa ukusifollowa lapha ey'nkundleni zokuxhumana uFacebook khona i-page lethu esilivulile Perfect TV SA Perfect TV SA sikhulisa lelo page lelo bafethu ihambe kanjena-ke i-top 10 yethu unumber 10 kube uDr Khangelani bathi uqobo ulelo unumber 10 nge-album ethi i-long service ade asiseviswa le moto lena yakhombisa ukuthi ingabe ndali legend lelo uDr phela lona Khangelani uNjomani number 9 kwabo mfokakhuzwayo umfokanondimba uDlubheka mfokakhuzwayo nge-album yakhe ethi i-Tight number 8 banosemncane kodwa ingoma yakhe inkulu bathi uLimit umfokanani album yakhe ethi i-Mathematics unumber 7 wethu abafana abancane bayashisa bafethu usikweletu ikhona ngisho kwi-top 10 bafethu asambe support asingeneni support khona nethu asayekhansela makuzoba imaskandi nje egcineni noma ukuthi uvotela abantu egameni lamaskandi asingahlula abanye amajende bafethu ukuthi ayikho iqhawe lakho njani asilwele thina umaskandi ashone khona bafethu phezu kwabo usikweletu album yakhe ethi Imbecile Band ayikhiphe phakathi nonyaka number 6 enkandle kwami ngikhulekela bathi India mfokampungose album yakhe ayikhiphile naye ethi ngeke ngisole umuntu 5 kwaba usiceli inkosi yamagcokama ilali ihlanu uthi uyikhrash entombi zethu haye yami kodwa yayeni madoda haye ngikhrash entombi yami number 4 bathi ukhuzana mfokampungose indaba lezi enzizweni lalo number 4 ne-album yakhe ethi umqhele nethawu number 3 Mkhaya Sminoff Agumede ne-album yakhe ayikhiphile ethi Gqiba ibhiga bayathoka labantu 2 ngisho nemnambithi menzi kwamabizela yena lalo 2 ne-album yakhe ethi ngeke ungiphathe o1 bethu ngithemba u2 ngihlulekile nami ukubeka omunye phezulu komunye ngendlela ama-album ababe namandla ngayo bathi umalume basebethi ngale lento edwebanayo ngale bawu2 igcwa Melisha noGatsheni mfokakhuzwa maphumusi ukhuzana bawu2 bafethu number 1 ngiyathemba si-enjoyile i-best album kaMaskandi 2022 iwona lawo bafethu akhona bafethu engibashiyile angibashiyanga ngoba ngingabafuni ngibabalile bafethu bafana noSigabiso umzukulu iphika luve iphika jiva umashelela umketuli baningi engibaqede bafethu ama-album abo ashisile ongijabulisa kubheka ku-TikTok lana amajitami baningi but bese ngesikwazi wonke ukungena ku-top 10 bafethu imina uShepard noXolo ngemuva lapho ungamboni ngithe siphuma nje sithi nje until next time ba away